الباب الثاني دمبغال ديمانغال نيوتن المدبر huccingol wal mukataba e windodagol wa ummul waladi e finene paykum ko woni mudbiru mi mana ko rindingol maccuɗo mum ɓaawo c'est à dire maccuɗon ko maccuɗo ma en tant que ɗawuri ila ñande mayɗa a rindinimo ɓaawo ton ko ɗum e mudbir windodagol ko nde jiyaɗo maɗa on innatamo yo adde 1 million rindinamo a windodon no windonda ton ila hande mo gollude ha kadi timmi ko ɗum wiyetemo kataba ummul walade ko korɗo ma si jibinanima wan Jabir radiyallahu ta'ala anna rajulan gorko min al ansari ataga rindinno gulaman maccuɗo makko lahu e anduburin gaay ɓaawo o lam yakun lahu tayno latanakimo malum jawdi o gayri sona ɗum fa balagha dhalika annabiyu sallallahu alaihi wasallam nela ɗum humpiti ɗum so gala ɓe maki ene ma yastari kombo sodata man yastarihi minni kombo sodanta lan o andingol legoy awa koya rindini konko fenande wata marsude no waywa oyamo janguɗen nane fastarahu Naim bun Abdullahi soodimo ɓe tamani 100 dirham dirhamu temedere muttafaqun alayhi hande kadi no on dirhamu temedere ɗon ko ɗum ɗon no hande kadi sendete awa hakkude renoɓe ɓen pecce tati wotere nden gollitire wasiye ko ya wasino kon okkitirgol hedditiɗɗe renoɓe jonne wa fi lafzi li Bukhari fahtaj wa fi riwayati lin-nisa'i wa kana lati alayhi makko daynun nyamani fa ba'ahu o soodimo bi tamani 100 dirham dirhamu ko ɗum woni temedde 6 fa atahu o jonni o hokkimo wa qala yo agade daynaka yaw yoɓita ñamale maɗe wan Amr ibn Shuayb nabiyan jaddi anin nabi ko ƴetta nabaji sallallahu alaihi wasallam qala o maki almukatab windodaɗo abdum ko maccuɗo ma bagi alay en tant que no heddanimo min mukatab bati immorde windodi makko ni dirham bi mana si a windodama sa rambursi a yoɓi fop muɗum a yehi a versi ha heddi ke 1000 francs haray ko a maccuɗo en tant que on 1000 francs mbajjo ɗon lannal ko ñande tawata lanni wo ko nde ñande a woni pullo akhraja Abu Dawud bi isnadin hasanin waslu inda Ahmad wa salasa wa sahahu al-Hakim wa an Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha qalat bi maki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki idha kana silatan ke ihda kunna goddo e mum mukatabun e windo daado wa kana latika innahu kamakko mai addi konko wawata yubude konko wawata tottude yubitirde walegoy faltata jib yonoto minhu immorde mo yo hitti o yoba rawa Ahmad wal arba'atu wa sahahu at-Tirmidhi en faami ka si tawoni laatike goddo e mabbe ko windo daado laatike immorde ka makko ko wawata ittude o yoba o hetto e jungo pullo makko haray ko yo hittin o wada dum wani ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala be maki yu'addal mukatab windo daado yobay be qadari ma ataka minhu yu'adda kontete konsindirte al mukatab windo daado be qadari ma ataka embere ko rindi kon minhu immorde mudum diatal hurri dia pullo bi mana si goddo windo dama o halde dama o yoba 1 million nyungo pullo makko misal o versi 500,000 hedde ke 500,000 o wadi don problem zina ma ngoy kama kala ko wadi haray hiddi wadetedo e makko ko hiddi fekkere pullo bi mana haray joni ko pullo 50% haray hiddi ndin wadete e makko hiddi pullo wadete hore makko 50% haray ko nyaawore 50% macca nga ko 50% pullo haray wona maccuɗo 100% wona pullo 100% waɓe gadiri ma raɗɗa embere ko maccindini ko min immorde muɗum ɗum ɗon kadi ñaawe e makko diyatal abdi diya maccuɗo 50% o yoɓire wasi ko maccuɗo 50% o yoɓire wasi ko pullo so tawi woni misal ko waraɗo diya o ma tawi ko kanko waɗi goɗɗum himo foccede ma himo waɗede goɗɗum feccere ko yo waɗire e makko wasi ko pullo feccere waɗire e makko wasi ko maccuɗo misal rawa Ahmad Abu Dawud an-Nasa'i wa Amr ibn al-Harith akhi Juwayrata ummi al-mu'minin radiyallahu ta'ala anha qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo accano inda mawti sangata ɓe mayata dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'an ɓe accano dirhamu wo dinaru wo maccuɗo wo korɗo hay fus illa balagatul bayda sona ngeloba maɓɓe danewa ban wasila e kafa maɓɓe kan wa ardan e leydi jaalaha sadaqa ndiɓe itti ɗum kadi sadaka ko ɗum ɗo nelaɗo acci jawdi fof rawa Bukhari wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala wi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki
ayyuma amatin kala korɗo waladate jibinanɗo min sayida immorde pullo makko o yare on korɗo ɗon hurratun o wonti pullo baada mawti ɓaawo maccuɗo makko on maayi rindina kañande pullo makko maayi o on tidimo fi on ɗum fi siko korɗo haray ɓiɓɓe moodi makko ɓe ronaymo aray noon goɗɗo ronata nene mo akhraja ibnu maja wal hakim bisnadin daifin wa rajja o jiccini jamaatun jama waqfa o darnugol hadis on ala umar radiallahu taala anhu wa an sahal bun hunayfa radiallahu taala anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man aana mujahidan kala walluɗo tinniɗo kala wallitiɗo haɓowo jihadi tinniɗo haɓugol jihadi fi sabilillah fi ɓantuko lawdine allah aw gariman ma walli ñawliɗo fi usrati e nder sattende makko nden no yoɓira ñamande makko nden aw mukataban ma kala walluɗo windodaɗo fi ragabati e fi rinɗingol dande makko nden kala walluɗo goto e ɓeɗo tato azallahu llahu allah on ɗowdino yawma la zilla illa zilluhu ñande tata ɗowdi ala sona ɗowdi makko ndin enen ɓe allah yanñani jawle ɗaɓɓiten sifa ɗi occasion ji no woodi boyi ñawliɓe tata ko angal haɗi ɓe yoɓa wona mankude imanu makulol allah ta ko angal no woodi boyi maccuɓe ta ko angal ko ɓe rinɗira ɓe woni no woodi boyi faalaɓe haɓude jihadi haɓugol jihadi waɗuɓe golle mum jannugol waɗuɓe golle mum waajagol waɗuɓe golle mum honno innete julnugol e ko nandita tawi ɗum e waɗuɓe golle mum fi sabila ɓe ko e jihadi woni si tawi no jihadi kaafa kan no woodu no haray holliɓe yettayno kaafa kan ɓe daro sutenen ɓe wallitoɗen ɓe rawa ahmad wa sahaw sellini hadis on alhakim imam hakim haray ko ɗo kitabu 15 defte